Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, inshuti bakunzi bakundwa muryango mugari Rio News Press. Nongeye kubaha ikaze mu bice bigiye bitandukanye mugiye muheremo. Ni David Hussein rero wagarutse muri iki gitondo cya tariki 16 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025. Turi mu rukerera rwo kwa gatatu w'icyumweru. Hagati aho mwese mbanze mbifurize guhakuronka, mbifuriza amahirwe n'imigisha mu byo muri kugenda mukora. Agarutse rero ngo tugende turebera hamwe mu bice bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bivugwa. Muraza kunyemerera aya makuru muri iki gitondo cya tariki 16 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025. Turahera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho zikomeje kubyara amahari hagati y'inyeshyamba z'23 bivugwa yuko ziterwa inkunga na RDF, igisirikare cya guverinoma y'u Rwanda, UPDF, igisirikare cya Uganda, ndetse Sudani y'Epfo, Somali n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye bigera kuri 12. Tugiye kwinjira neza hitwa Katogota. Amwe mu makuru yamaze kuba yatugeraho nuko zamaze kwa zabyara amahari, nuko bamwe batangiye kwikorezwa urusyo muri aka gace ka Katogota. Tujye kugenda tubyinjiramo ndani kwa ndani kabisa. Muraza kunyemera kandi tuze kunyarukira kuri raporo oni yongeye gutanga, aho abaturage ngo bakomeje kwitwa Wazalendo, bakomeje kwitwa FDLR mu majyaruguru ya Kivu. Aho ni mu mujyi wa Goma rero. Turagenda tubyinjiramo tano kwa tano kabisa. Turaza kurebera hamwe icyo oni yamaze kuba yatangaza. Turaza kugenda tubiva imuzi n'imuzingo kugira murushaho kugenda musobanukirwa byinshi bikomeje kugenda bitangazwa. No kuvuga ngo ikitwa abasirikare bari bashinzwe kurinda presidency witwa Felix Antoine Chilombo Beto yamaze kuba yahindurwa coalition yarindaga iyi presidence bitewe na kudeta zimaze iminsi zipfuba ahitwa Kinshasa. Rero nuko amwe makuru tuzindukiye witwa Faci Beto yamaze guhindura umutekano ugomba gucunga presidence, nkuko amakuru ari kugenda atugera. Araza kunyemera kandi tunyarukire ku baturage b'abanyamulenge bamaze kugeza amajwi yabo hanze bavuga ko ngo iri gukorwa na M23 ngishyigikiwe na UPDF, RDF, Somali, Sudan, ngo ibi bintu rwose ngo batabishyigikiye, ko bamaze ngo kubateranya nta bene igihugu b'abakongomani kandi nabo ari abakongomani original. Tujye kugenda rero tubisasanura tubyinjiramo tano kwa tano. Ni David Hussein, ndagira ngo ubanze uzamure subscribe yawe, ndagira ngo ubanze usharinge, ukomantinge, asige dukomeze kugenda tubana tano kwa tano kabisa mu bice mugiye muheremo bigiye bitandukanye. Mbanze nisurize abataramu muri mu gihugu cya Uganda, mbanze mbatele yambo kabisa mu nkambi ya Nakivale Changwan, mu bice bigiye bitandukanye mwumve ko mbateye yambo. Abataramu merere mu gihugu cya Kenya mu nkambi ya Kakuma ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye nabatele yambo kabisa. Abataramu merere mu gihugu cy'u Burundi byimazeyo mu Kirundo Cibitoki, ndababwira ati habari za subabari za masiku ndugu zetu tuko pamoja kabisa. Abataramu mwenere Congo Brazzaville, RDC, Tanzania ndetse United Kingdom, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, reka mbabwira ati bikwaye kabisa. Ni David rero ugarutse muri iki gitondo, ndagira ngo tubane tano kwa tano kabisa, ndagira ngo tubane akantu ku kandi ntihagire akagucika. Ariko hagati aho igitekerezo cyanyu kirakenewe muri komanteri, uko ubyumva, uko ubibona, ndetse washyiramo n'agatima nako karakenewe, akadarapo nako akarakenewe. Reka twihute cyane rero aya makuru tuyahere mu burasirazuba bwa RDC, aho ngaho rwose turahera mu majyepfo y'iki gihugu. Zikomeje kubyara amahari hagati y'inyeshyamba z'23 zishinzwe kwa zikorana n'igisirikare cy'u Rwanda, RDF, UPDF ya cya Uganda, ndetse Sudani y'Epfo, Somali n'ibihugu bigiye bitandukanye bigera kuri 12. Rero muri iki gitondo rero cya 16 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025, amakuru aturamuke nuko ahitwa muri Katogota, aho ni mu ntara ya Kivu Amajyepfo, agace gahana imbebe ni na Kamanyora, ndetse ariyo nayo nzira wenda yaha M23 kwinjira muri Uvira Pruto. None nuko amwe makuru atugezeho M23 yagerageje kwinjira muri aka gace ka Katogota, ihasanga ingabo za guverinoma y'u Burundi FDNB, Wazalendo ndetse na FARDC, igisirikare cya guverinoma
ya RDC. M23 ngo yaje gukorerwa ibyamframbe mu buryo bukomeye cyane, aho M23 amwe mu makuru yamaze kuba yatugeraho imaze kuhatakariza abasirikare bagera kuri 53 mu gihe M23 ngimbunda zayo zigera kuri 18 zamaze kuba zasigara mu maboko y'ingabo za FDNB za guverinoma y'u Burundi. Namwe makuru ari kugenda atugeraho ni mu gihe ngo magingo ya M23 yamaze kuba yasorwa muri aka gace katogota, nkuko zimwe mu mboni dukesha aya makuru zakomeje kugenda ziyatugezaho. Kandi nuko ibi bitero byagabwe na M23 muri aka gace katogota byaje kuba byagwamo abaturage bagera kuri 7 baje kwa ngo bahasiga ubuzima, ni mu gihe kandi ngo ingo zigera kuri 12 zaje kuba zatwikwa n'iki gisirikare cy'inyeshyamba zama 23. M23 yakoze icyitwa diploma militaire mu minsi yashize, turavuga ati M23 irigarura Uvira, ariko ndagira ngo mabwire ko igihe hari M23 kuba yafata Uvira ari ibintu bigoye cyane. M23 ndagira ngo mabwire ko kuba yakwinjira muri Uvira hakiri FDNB, hakiri Wazalendo, hakiri FARDC yamaze kuvamo igisambo, yamaze kuvamo umugambanyi, ibi nakubwira ati biragoye cyane. M23 magingo yenda kubwira ko abasirikare bayo bamaze kugenda bashirira ahitwa Katogota, abandi bashirira ahitwa Ruvunge, kandi rero bari gufatwa amatekwa kabisa, bari kugenda bafatwa amatekwa. Reka tunyaruke rero twihute cyane magingo y'ubwo ubanze usobanukirwe ko agace Katogota karacyarimo koalition ya FDNB, Wazalendo ndetse FARDC, igisirikare cya guverinoma ya RDC. Rero reka tunyaruke cyane, tunyarukire kuri raporo y'umuryango wa ONU cyangwa kanama ka ONU. ONU imaze gushyira hanze raporo uko byifashe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, byimazeho mu burasirazuba bwa RDC mu ntara ebyiri, harimo intara ya Kivu y'Amajyepfo, intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amwe mu makuru rero atuzindukiye y'iyi raporo amaze gutangwa ni ONU, aravuga yuko M23 ikomeje ngo gufatirana abaturage, ngo itumvikana nabo, ngo ndetse bamwe mu baturage batihuje nabo, ngo ikabita aba Wazalendo, abandi ikabita aba FARDC, abandi ikabita aba FDLR. Aya namwe makuru rero yamaze kwa yatangwa n'aka kanama ka ONU, nubwo rwose ONU ibikora buri munsi ndetse ntibigire icyo bihindura, n'undi M23 ikagumya ikabikora. Rero ibi ngibi twavuga ati ni bimwe mu birego Roni yamaze kongera gutereka hanze, yamaze kongera kugaragaza. Ni bimwe mu bikomeje kugenda bigarukwaho rero ahitwa Kinshasa, ngo ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Witwa Faci Beto yamaze kuba yahindura coalition yari ishinzwe kurinda presidence y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibi bije nyuma yuko rero habaye icyitwa kudeta irapfuba iteguwe n'uwitwa Christian Chiwewe ndetse n'abandi bofisiye bagera kuri 20 bari bifatanyije n'uyo Christian Chiwewe wari perezida wa Etat Major cyangwa ari umuyobozi wa Etat Major, agakurwaho nyuma Etat Major y'igisirikare cya RDC. Rero mumva ko bikomeje kugenda bigorana isaha ku isaha. Ni byinshi rero twagenda twinjiramo 5 kwa 5. Ndagira ngo mbabwire ati amakuru ni menshi, reka mbase kuzamura subscribe zanyu, reka mbasabe kuzamura like zanyu ku gapfunsikira mu kirere, asige dukomeze kujyana tubana 5 kwa 5 mu bice bigiye bitandukanye mu gihe murimo. Ni David Hussein rero nk'ibisanzwe muri izi mikoro za Rio News Please. Ndagira ngo dukomeze kujyana tubana kandi mukomeze kugubwa neza. Amakuru yo nakagaruka mu kanya, turagaruka n'amakuru agezweho muri studio za Rio News TV.